Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mbifuriza n'umugoroba mwiza muri rusange mbabwira ko ari impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa muri guverinoma na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono na Dr Justin Nsengiyumva akaba ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Muri izo mpinduka rero zikomeye cyane zabaye ni uko General Richard James Kabarebe yamaze guhabwa izindi nshingano. Perezida Paul Kagame yakoze impinduka nke muri guverinoma zasize rero ahaye imirimo mishya abarimo General Richard James Kabarebe. Itangazo minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Ukuboza yerekana ko umukuru w'igihugu yagize Dr Theophile Ndabamenye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Dr Ndabamenye wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yasimbuye kuri izi nshingano Dr Cyubahiro Mark. Mu zindi mpinduka ni uko General Richard James Kabarebe wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga agizwe umujyanama mukuru mu bya gisirikare mu biro bya perezida wa repubulika. Inshingano yari afite zahawe Dr Yusta Kayitesi wari usanzwe ari umusenateri muri sena y'u Rwanda, dore ko yari amaze umwaka ari perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere muri sena y'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ni General Richard James Kabarebe rero yabaye mu mirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, yabaye minisitiri w'ingabo, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Zaire ubwo bafashaga uwitwa Laurent Désiré Kabila kugera ku butegetsi, nyuma akaza kubihinduka. Hanyuma rero nawe utaramaze igihe kinini ku butegetsi ko muri rimwe yaje kuraswa arashwe n'umurinzi we, aza gusimburwa n'umuhungu witwaga Joseph Kabila Kabange nawe amaze imyaka igera kuri 18 ku butegetsi kuko yabuvuyeho mu mahoro muri 2019 asimbuwe na Felix Tshisekedi. General Kabarebe rero n'umwe mu babanye n'izindi ngabo zitandukanye mu rugamba rwo kubara igihugu cy'u Rwanda rwagaragaje jenoside yakorewe Abatutsi, kuko bivuga ko ari nawe wacukuye indake perezida Paul Kagame yabagamo muri Nyagatare ahazwi nka Tabagwe. Hanyuma rero umwe mu batangije urugamba mwaka w'1990 rwo kubara igihugu cy'u Rwanda. Kuva ubwo rero yagiye rero aba mu nshingano zitandukanye kugeza amagingo angaya, akaba rero ari umujyanama mu bya gisirikare umukuru w'igihugu mu biro bya perezida wa repubulika y'u Rwanda. Andi makuru agezweho muri aka kanya akomeje kugenda avugwa ni uko Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe azaherekeza perezida Paul Kagame ndetse na perezida Felix Tshisekedi kwa Trump. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yemeje ko ateganya kwerekeza Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahazabera umuhango wo kwemeza amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'umuhango byitezwe ko uzabera i Washington DC kuwa kane tariki ya 4 Ukuboza. Ahategerejwe ba perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi, perezida Donald Trump niwe uzawuyobora. Perezida Ndayishimiye mu kiganiro ahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Ukuboza yavuze ko ateganya kwitabira uriya muhango kuko yawutumiwemo. Hanyuma yaboneyeho gushimira ubutegetsi bwa Amerika kubw'imbaraga bwakoresheje mu kunga Kigali na Kinshasa ndetse n'umusaruro umaze kugerwa na leta ya RDC n'umutwe wa FC23 biciye mu biganiro bya Doha. Usibye perezida w'u Burundi undi bivugwa ko azaba ari i Washington DC abazitabira umuhango nk'umuhamya w'amasezerano ni perezida William Samoei Ruto wa Kenya, muri iki gihe uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East African Community. Ndayishimiye azitabira umuhango wo kwemeza amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC mu gihe u Rwanda rushinja igihugu cye rero kuba gikomeje kuyabangamira muri rusange. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda kandi umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungire mu kwezi gushize yavuze ko mu gihe amasezerano yashyizweho umukono ku wa 27 Kamena ateganya ko impande zombi zasinya zigomba rero guhagarika ubushyamirane. Ingabo za leta ya RDC zifatanyije n'iz'u Burundi zakomeje kugaba ibitero ku mutwe wa AFC23 ndetse no ku banyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abanyamulenge. Yashinje kandi ingabo z'u Burundi kuba zikomeje gufatanya na FDLR intambara mu gihe amasezerano ya Washington ateganya ko uyu umutwe ugomba gusenywa, no kuvuga umutwe rero wa FDLR. Hanyuma mu yandi makuru perezida Zelensky ari Paris, ari mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Kuva kuri wa mbere perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ageze i Paris kugira ngo riraganire na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu rwego rw'ibikorwa bya diplomasi bigamije guhagarika intambara imaze imyaka igera kuri nibera mu gihugu cya Ukraine. Uruzinduko rwa Volodymyr Zelensky i Paris rwaje rukurikira inama yahuje abayobozi ba Ukraine na Amerika muri Florida ku cyumweru, aho umunyamabanga wa leta Marco Rubio yavuze ko yatanze umusaruro nk'uko tubikesha Euronews. Impande zombi zakoze ibishoboka byose kugira ngo zigire ibyo zivugurura umushinga w'amasezerano watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kunengwa kubagamira cyane ku gihugu cy'Uburusiya nk'uko byagiye bigaragara. Hanyuma ibyo kunengwa cyane byakozwe n'umuryango umwe w'Uburayi wishimira umuhate wo kugarura amahoro wa Amerika, ari kunenga ingingo zimwe z'ingenzi z'uyu mushinga w'amasezerano y'amahoro.
akaba rero muri izo ngingo harimo rero izavugaga yuko Ukraine igomba guhara uduce twose rero twamaze kwigarurirwa n'iki gihugu cy'Uburusiya mu ntambara yo bamazemo imyaka rwose irenga 4. Hanyuma rero mu yandi makuru reka tujye mu yajyanye n'ubutabera, mbabwire ko umunyarwanda Fulgence Kayishema ukekwa wari muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuva yafatirwa muri Afurika y'Epfo muri Gicurasi 2023 akomeje gukora ibishoboka kugira ngo atohezwa kuranishirizwa mu Rwanda. Uyu Kayishema yabaye umugenzacyaha muri komine Kivu muri prefectura ya Kibuye mu gihe cya jenoside, ashinjwa uruhare mu rupfu rw'abatutsi barenga 2000 biciwe muri Kiliziya Nyange. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriyeho u Rwanda ICTR tariki 22 Gashyantare 2022 rwafashe umwanzuro w'uko azaburanishwa n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda. Nyuma yaho Kayishema yafatiwe mu mujyi wa Paris muri Afurika y'Epfo bigizwemo uruhare n'ubushinjacyaha bw'umuryango w'abibumbye. Yatangiye kandi kuburanishwa icyaha cyo kurenga ku itegeko rigenga abinjira n'abasohoka muri Afurika y'Epfo. Uru rubanza rwabaye mu gihe Afurika y'Epfo yasabwaga kohereza Kayishema Fulgence mu Rwanda mu rwego rwa Loni rushinzwe imirimo y'isigarira y'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga IRMCT yarusha mu gihugu cya Tanzania kugira ngo narwo rumwohereze mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukorera muri IRMCT kandi bwakomeje kugaragaza ko leta ya Afurika y'Epfo iri kugenda gake muri dosiye, wisaba kubahiriza inshingano mpuzamahanga ikohereza abakayishema kugira ngo raburanishwe ibyaha bya jenoside. Umushinjacyaha mukuru wungirije mu ntara ya Western Cape Tommy Aaron Bagunza mu mpera z'ukwezi gushize yamenyesheje IRMCT tariki ya 11 Kamena 2025 ko Kayishema yasabye ko icyemezo cyo kumwohereza Arusha cyasubikwa. Urukiko rwa Afurika y'Epfo rero rurabyemera. Hagati aho ngaho abanyamategeko ba Kayishema basobanurira urukiko rukuru rwa Western Cape ko hari abandi banyamategeko mpuzamahanga bakiri mu myiteguro yo guhagarikisha icyemezo cya ICTR cyo kumwohereza kuranishirizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Tariki 26 Kanama 2025 Kinshasa, Kayishema yasabye IRMCT ko yakuraho icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda kugira ngo izamwiburanishirize, anasaba uru rwego kumuha abanyamategeko bamwunganira. Ubushinjacyaha bwabitewe utwatsi hanyuma bugaragaza ko adakwiye gutanga ubwo busabe akiri muri Afurika y'Epfo. Kuko umushinjacyaha Bunguzana yabisobanuye, Kayishema yagaragarije urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ko rudakwiye kwemera ko yoherezwa mu gihe bitaramenyekana niba azagumiye Arusha cyangwa se akoherezwa mu Rwanda. Bwana Kayishema rero kandi yavuze ko urukiko rukuru rwa Western Cape rudafite ububasha bwo kumwohereza. Gusa Bunguzana yagaragaje ko ibyo bitumvikana kuko yemera ko rwamwohereza kuranishirizwa Arusha mu gihe IRMCT yakwemeza ko itazamwohereza mu Rwanda. Bunguzana yagaragaje ko mu gihe IRMCT yakwemera gufata umwanzuro kuri iyi dosiye Kayishema akiri muri Afurika y'Epfo igashimangira ko ICTR yafashe muri 2012, uyu munyarwanda yakomeza rero gusaba kutoherezwa Arusha kuko yababona ko igisigaye ari ukumwohereza mu Rwanda. Ati nta gushidikanya urwego nirwanga gukuraho umwanzuro wa mbere, Bwana Kayishema azakomeza kuvuga ko atarwoherezwa kuko mu by'ukuri byaba bisobanuye ko azoherezwa mu Rwanda. Bwana Kayishema kandi avuga ko atazacirwa urubanza rutabogamye mu Rwanda. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko muri 2024 Kayishema yavuze ko afite amakuru yizewe y'uko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumwicisha muri gereza afungiwemo, asaba kumwimurirwa mu yindi gereza akanahindurirwa amazina ndetse na nimero imuranga. Nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe n'inzego zirimo rw'iperereza byagaragaye ko aya makuru atariyo, ko yaturutse rero ku muntu ugamije inyungu ze bwite kandi udakwiye kwizerwa na gato. Icyuho mu butabera bwa Afurika y'Epfo tariki ya 28 Ugushyingo 2025 umushinjacyaha Bunguzana yandikiye IRMCT ko nubwo Kayishema avuga ko urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo rudafite ububasha bwo gufata umwanzuro wo kumwohereza we asanga rubifite kuko uru ari urwego mpuzamahanga rw'ubutabera. Yasobanuye ko urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ruzafata umwanzuro ku ngingo yo kuba rwizeye umwanzuro uzafatwa na IRMCT kuko Kayishema azacirwa urubanza rutabogamye mu gihe azaba ari mu Rwanda. Leta ya Afurika y'Epfo itegereje umwanzuro udasubirwaho wa IRMCT ku busabe bwa Kayishema wo gutesha agaciro usaba ko yakoherezwa mu Rwanda avanywe Arusha. Bunguzana yagaragaje ko ubutabera bwa Afurika y'Epfo bufite ububasha bwo kuburanisha Kayishema ku byaha bya jenoside mu gihe kumwohereza Arusha byaba byanze burundu, ariko ko urwo rubanza rwaba rurimo icyo gikomeye. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko leta ya Afurika y'Epfo ibaye yanze kohereza Kayishema, urukiko rwayo ushobora kugorwa no kubona abatangabuhamya b'ingenzi b'abanyarwanda bamushinja, bigatuma ubushinjacyaha bubura aho buhera bumushinja. Yavuze ko bigenze bityo abatangabuhamya bashinja Kayishema Fulgence bakabura, leta ya Afurika y'Epfo yaba imufashije rero gucika ubutabera, yaba ageze ku ntego yihaye kuva mwaka wa 1994 ubwo yahungaga igihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe